Dore ibibanza bidakwiriye kugucika nimba ukeneye kugura ikibanza. Kuri miliyoni 7 zonyine urabona ikibanza kiri muri zoning ya R1 ahantu hatuwe, ahantu heza hano mu mujyi wa Nyamata aho bita Karambi. Ni ibibanza turi kugurisha biherereye hano mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Kayumba, umudugudu wa Karambi. Na ahantu hari karitsiye nziza, ubona itu irimo amazu meza, urabona ko itu ari karitsiye nziza naho amaso arakwihera. Kandi ikindi cyiza cy'iyi karitsiye nuko hari kubakwa ishuri ryiza ry'icyitegererezo, ishuri ubona ko rigeze kure ryubaka. Urabibona ko ari ishuri, ni umushinga nyine ukomeye, nawe urabibona. Ahantu nk'aha bari kugana no mushinga ukomeye gutya, na ahantu ho kwizigama amafaranga yawe ejo akazakungukira. Haruguru y'iki kigo cy'amashuri niho hari ibibanza 5 biri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 7 ku kibanza. Buri kibanza cyose kirengeje ubuso 400. Urumva ko ari ibibanza binini. Aho biri hari umuriro n'amazi. Ni ibibanza byiza rero, buri kibanza cyose gifite icyangombwa n'ukugura uhita ukorerwa mitasi yako kanya. Ni ibibanza biherereye hano mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata aho bita Karambi. Kilometero 2 uvuye Nyamata mu mujyi. Uvuye Nyamata mu mujyi akamoto ni 700. Urumva ko ari ahantu hafi ushobora gutura ugakorera Nyamata. Na ahantu hafi rwose heza cyane. Niba ukeneye ikibanza wahita ukorerwa mitasi yako kanya. Niba ukeneye diru nziza, duhamagare tukugeze kuri ibibanza. Ni 5 byonyine, udatinda ugasanga birashize. Duhamagare.